Mata saya tipra dari tadi ke Saka mau kaji rumah hello. Ini Killa are the blog ni bising te deputation ornai massive rally chini o massive rally wo phai chok phai emle borom grang bichojit koloi chini borom emle manov deborma tebu phai chok phai jak chini MDC Uma Shankar deborma chini Ganesh deborma MDC tebu chini block president TWF ni block president YTF ni block president joto phai chok phai jak chini YTF warriors TWF warriors chok chini nahar mung kaisa no je illegal immigrant no chung government of India je direction no mani je instruction no mani daiti ke borok no sinui detect deport delete ma khaine amon chini dabi tei chini 2 number dabi tongo Tipra saya code 1 bosor lai thang pai ha kintu tabok bo implement khaije angui tongo bono bo chung jekpa no daiti implement khaina ni ungthung hunai chini tini o memorandum no chung submit khainai chung joto no saimano chini Tipra wo illegal immigrant tabok ni chimi yau somoi cha kabangma chung kodengma bosoroi no bono tei illegal immigrant mar khlainai bideshi bidaron ma khainai hi andolon khaimani bo tabok ni chimi ya haichi 1967 ni chimi shuru khaiwe tabok su jara continue solewi tongkho chung omo soleroi ma thangnai tani ke chung chini hawo thangoni bagoi kaham ke chini economically develop ungnani hike chung borok no mar khlainai jetu tabok government of India home ministry ni hoite declare khaika je borok no mar khlainai hinai kintu chini Tipra wo tabok phone bono initiative nawoi je badbaki Maharashtra hai Rajasthan hai Gujarat hai nini onanno jagao onanno state o je babe rkhlainani bagai armed forces rono use khaioi je borok samung khai tong action nawoi tong kintu chini Tipra wo tabok bu najai angui tong mani bagai no chung chini Tipra hawo Tipra Motha chini bubagrani netrite chung omorono daiti identify khaidi tei borono deport khaidi hunai no chung jagao rally khaioi tong oma haike chung chini Tipra Motha ni bisingte Maharaja ni bisingte chung joto jagao no chung program schedule khaijangnai joto chini MLA joto chini MDC joto chini leaders rok thanglaiwi chung thung jagao no chung oma haike rally khailene
आं कयनायनि मुसु आमसायनि लुकुरावनो बहायनो जों अमनो बुसिलायनि नांनाय सिलायनायनि नांनाय जों तमाने बागै फातार हास्तेनि फायनाय इलिगेल बाबे कोनो डकुमेन्ट करै कोनो कागज करै बरक फायै चिनि हाव तं फायखा माने चिनि चाजानाय नुंजानाय चिनि जत सुजुग सुबिदा बरकनि मांनो माइ थांपायनाय ताबक जों नुइ दङ बरक अर चिनि तिप्रा हास्तेव फायखांके रेशन कार्ड फेसिलिटी मानो आधार कार्ड फेसिलिटी मावो निनि गोबांमा डकुमेन्ट बरक बांलादेश तंतुतैनो एरेन्ज जोङै अर फायो ओंखायनके शासक दल बरक गदाल खांके बरकनि PMAY नक सकांमानाय बरक रेगा सकां मातांनाय अमाहाके गभर्नमेन्टनि गोबांमा स्किम तंमानि र बरक मांनो बुक खायनाय पेयो गे चिनि तिप्रा साहंके मोंसा अमाहायो सुजुग माया ngoi tong हानिबावनो जों चिनि बबाग्रानि नेतृत्व तिप्रा मथा जों अमनो जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन रोमानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जेबाबे डायरेक्शन ते इंस्ट्रक्शन रोमानी न दायति के बरनो डिटेक्ट मा खायनाय डिपोर्ट मा खायनाय हनैनो जों तिनो अ रेलि खालि हामबाय जतन जों हानिबावनो तिनि अ जागाव डेपुटेशन लायनाय जे गवर्नर नि थानिव होम मिनिस्ट्री र संनाय जा जे फानो अर जागा जे पोस्ट पोजीशन तंथु अमनो डिपोर्ट डिटेक्ट खायनायनि दायित्व हंके होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनो दागे खाय स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव नाथों जों अर निव पार्टिकुलर कोनो बरकनो जों अमाहायके मा खायनाय हनै छाया जे फाटारहानि फायनाय बनो डिटेक्ट डिपोर्ट मा खायनाय अमसिनि डिमान्ड हामबाय